Nabunye Tochena, Lirim Sikenta, Senge number 2, Kunkam Sang, Resapasangi, Kunlinyanti, Lirim, Sangu Chokti, Tandinya Shubi. Nidong Yeg Pumi, Gelang, Chepsi Jumba Namla, Pern Nang Changdeng, Timshir Togi Meba, Beijing to Jandu, Gami Timzo, Batang Tenyung, Seshe Gundo. Legun Cherry Ganagi Gada, Lobloop to Yove, Purgi Gasalase, Timgan Turim Tene. Ngalu Pumi, Galana, Nyamshuba, Pumi Mangbor, Timjo Dan Yobatang, Perang Jonjong, Legun Tungji Gombutashiki, Pumi Chuta Gashila, Timjo Dan Yoba Nidu Gageto Jodo. 有84人已经受到法律的追究和处理，这个当中肯定有死刑。 편동 성도 난염수치 개념이 제주 개피를 팀제 당내 것이라 속tim 제여리 미션 수간 대조를 팀제 땅 바티니 게지 침수식 임법 마세 genaki 침수식 경지 Ngalu Pumi Gerlanda Deyu Pumi Geju Gepsi Zamla Timju Chebale Nedu Shen Sedu Machegang Mangbor Tadun Timju Donggu Lu Yoba Beijing to Jandu Yami Timju Ba Zhang Tian Yongge Jodo Zhang Tian Yun Rang Ni Gi Lasar Pumi Gyoya Gar Timkan Tungo Zab Shudu Nangya Gyo Shir Tuktab Dewa Jeju Nansha 其实很多藏民很多被捕的这些藏民他的家属是希望为他们请律师的 진순 집에 비밀도 다 콘주 너무 망치외 콘주 런니키 기벤치도 레가 지겐키 특별 팀주바 주규로 지구여 원장 다대차라 대다치더 매배 콘주 팀주바 남니 슝타 팀간키 땡기 제베 인베 다대자나 글름루티 월라 슝타 팀간키 고샤 제베 팀주비 시키 팀루 시샤 민주 지유기 밑에 체도 레가 지그레 담제 제제체비나 나라 토고 첨부여 法律的角度严格依照法律维护这些被告人的权利我表示怀疑 Yana Shungi Nyejen to Zibe, Pumikala, Lasar, Timdungi, Timje, Timda Jeba, Yashungi Nyendi Deng Chidun Chegang, Pose Sacho Kangse Neju Mangda, Sebu Mebar Lu Yoba, Timjoba, Tang Tian Yungi Seshenando. 不仅是外国的媒体，中国的媒体又有几个能真正的接触到呢？ 包括我们中国，包括律师。지구 많이 봐라. 자나 성주 규름 카다. 다는 아주 팀주 최장. 편한 중외 내주 대주 내당我们体系的没. 대대 내대주라 편한 경무육 내당 시간 요 말에서 도. Konrangi Persa Kangsar Gyone Ngalu Pumi Gelana Shugen Kagi Nangmita Jende Na Yobamase Taduya Yangni Nani Jinda Sumbe Nang Pöna Khan Chungwa Chida Chungwa Sog To Toktab Cheshin Yobatang Teamship Ki Malata Sargu Nigar Demba Zowar Gyana Shungi Kako Jogu Yobatang Ge Sedun Nangshindu Canada Sozon Lagan Shigda Gyana Shungi Nyamje To Pyog Shigatzi Sagu Shendo Mune Terka Ngokdun Chebater Sane Shendo Mug Pumi Kaching Ne Ngogu Teng Gashe Chebeje Canada Pumida Pudun Gyabgyo Wa Tsuega Ngogu Cheyubdo Teto Sane Ne Dige Nizu Kodon Wa Uge Nublag Tangwe Nizu Shamla Sigrona. We're calling for Continental to withdraw from Tibet immediately until and unless Canada Peranzen che lobtu sobe Continental Minerals shebe Canada teka ngodun chege sozon dezene pyoji shegeze nyendam shedo men shebe teka ngodun leshine chedo chirde nango bata sene pemi rawangi tone chojen madu para teka ngodun samchu nango che begushu yubri tedara Canada sozon dezene nyenjo nami la madu para chido pemi tu Peranzen lobtu sobe tabsu ge kacho de sozon dezen tere deje dezen tere choyone nushu yongyu ngebata tengaya geji nushu wo zamlingu gane yana shunki nupchu su wepon nyulu tombe leshi sewe wo gyari tizunga gewa pyoge amdo sagudu poshu chegyu leshi tene chirde na yubashi mining inside Tibet is of no benefit to the Tibetans, and obviously the Tibetans inside Tibet Teka ngodun ki leshite sane pimisoro keben ragi meba mase kon nambe pame ki sada tyungun de mirab jemara songyup nangyu rawa meba gyubari je gyunju nang yubari Canada Continental Minerals shebe sozon desene gyana shungi pencho ge gyabden chimpulang pyo ge shigatse nyandam tu shedo men shebe teka ne se dan sangi ngodun chacha imbatang Resalapeni sozon desente na mazal zumi local ki sondu genzumte Canada Vancouver sane so soyure. The reason we are here today is to show our support for the Tibetans inside Tibet who have been protesting against Teyan Konki naza terin der ngogu che godone
Pönangi Peninsula Gabju Shuga Chibu Chawakin. Canada Sozon Desene, Jana Shunda, Yamba Landi Chede, Pöna Timki Teka Modun Chaju Samcho Gobare Cheta, Lots of Cheshuni, Sane Peninsula, Kobatsu, Sada, Tungun, Peju Chachote, Manchu Rawa Mebate Re Cheso, Sung Yori. Jesalapini, Dega Toronto Tongue Nandu, Peranzin Chelotu Sobe Kojiwo, Pimitsu, Tongue, Tonji Sagu Devena, Mata Songu Chese, Kampe Dun, Mogo Nampian Tungo, Shikechewashina Yori, Canada, Toronto Tongue, Ariluntingi, Sanju Kodomba, Ugenobu.